Kenang baki jaga sumar ki badan hakajala ki long ki belapun kre nak benta penyakun persya eka kelam corona menteri ketenan kakoi kakya kajala bael hek harangkat kejenulang omeli kemulai kasi baar kale penjurib ya kasi CHC hamoyong kumju eka PHC hamulai moro hagani kasi lai don langru dari Dr. Ketenat Dr. Amanwa nang tai ki Dr. Jengkite ki jaka ajing sumar jing nyau ben jing iben watlang ngim ong khmat ngim ong keren ndrei Syadian pada hakam jengmut kat jeng syadian pada kadan ni jeng sengu. Jadi wani kini ban percaya kini ba kabaning kong kalong ba ngin penrat ning kong sya ning kong kini jeng syapting ngin sautu kini jeng pang ngin rat kong kini jeng syapting bat kabaar pada bangin rat ning kong kini jeng iben jeng petben jeng pet matdong omtang kinong pang na ni watang suspect ru wani ki nong train jong health department Nisham bagidon kisnong katukani baya ki nong tre ki jungi ki balit duty keleng dawan phai snong ki sakren kumne kumtai teng kidon ki kom sha panru pos nong ndai kini ki nong kini ki para nong tre jungi bar kha apa ki tre da ka jing sotu bar ki tre ru da ka jing fikir la dia te what shame ki ba ki nong ra jing pang ndai kini ki nong penjam jang jing pang bat ki nong ibayarap yak pat ba jeng hak ki babon nama kum kalang mentang gidan laingut ki positive possible hospital kimdan jing sistem e ruyam watang ka symptom ru kimdan ki shulong positive de lara kini kimni le ki ba ka jing yo ki virus ka debit nang ka main source kimni le gamot ni so thu ba kani ka jing pang ru kan long kum ki we ki jing pang flu bat ngin haban emat kani dia mengin larangi eme bat kum kini kita jingpang kalong lang ya kiwe kita jingpang ru ba advisory ke ba aina po health department kum ke social distancing kini ki sanitization jong ki ti bang kita ke hand washing coffee tickets bar khat kini larangi follow mendai tang mengi la banyadan ni jingpang ni ada ni kiwe jingpang ru kini ki ju hi benta ki bang shit batai haman kipot ndai ngim dale than ni kadegan ni nomor ba menta pada bakadon ke pandemik ngi haban sim daga digala ubah proses pad daga bayro yak sinjam blasim dak sarkar banyakun yakan yakhlam luong bakadon kam yak jing telang jong baro khnang bak jing kun ni yak te jing pang kan long ka bajom Minister Bandar yang Director Bahasa Hatu ini ki PPE ini ki personal protection equipment idan kam ni am kalau bangin bu kalau hakini ki health center lakari yang dia apa PHC yang dia apa moro lakari yang boyong jepung lani barang dia apa abau seknam atau bidon kam dia mini PPE kepada dia jengi kecil tang bancu spare in case of need standby in case of need ning kesngi gelong ba kini ki dari doktor nanti napo doktor nanti napo abau seknam kang bak ngi don kam kini PPE dengan OI ka tongin ya dengan persngo syang atau long ikan minister aku di das ini penduk dan kerja tak kedon ke problem hang ni hang tai orang nak kalian kerja ngahi kalau man sepenio kalau nak mentajong pi hak di PPE itu sih kalau tang hak sorkar marui sorkar ni ong betul sorkar kebaik wah ni bukti tu kan no mata nak tang sorkar idor basnong blesbun idor basnong ke lerap blesbun ekselo kumi ke lerap blesbun ekseng samla dan kalian kerja ngaku pemilih lai persyang hi buah berit lagi dan kami yang kajing terilang. Kajing terilang kalau nak kalian kajang nak hilang baru sang KBD fight COVID-19. Hakani kesini menteri le slok ru bat ki doktor halok jenung kam kejongki. Nak kalian menteri habakran hakani kesini uloong bak sarkar jala kan pentikna bagi tiar ke badan kam kerki kamtam kum ki PPE bat ki mask kumju ke sanitizer kin biang hagite ki cekah sumar. Jing duna hapo kajing don yang PPE kamdan jing duna. Kesulung metang gani bagi PPE amsim la ala ban decentralized ban pak pada segi hospital segi di manager basaki CAC PAC detang kata ini pada menduna kamdan jing duna RUM dia menta naduk ketua sengihi bangila lap bagadon gajing bamdan PPE kumulong menta hang ni ramdan PPE kalau nak umna kan jadi nak tahu bangilet kumne banjurep daladehi banlait banyakendu yagi nong gapo CAC bagi PAC ngilap yagi gajing bagi jing duna bagi gidon kenapa mengiru dengan yang jung DHS office kadon dengan yang di manager office kadon kenapa mungkin pak pada yang kita rekam jung kita namun ngim kuat benon kenu hukum ke PPE Dada kadang-kadang ke kes, kan PPE kena melak bantik care yang itu badan
Jingpang positif. Jadi dengan kadang-kadang ngim up haduk benar dan Jingpang. Jadi pengkreat lupa syua ya gitar kamtam ya PPE syua benyo ya gedung-gedung kaki sekali. Dita kalong bangin review ya jing pengkreat daga benda kini ke Jingpang coronavirus. Nak tahu review haman ke CSC PC bat bangin lap dalade hi ya jidon kam. Teka kalong benda UI badon gidang don ke jidon kam ke baga PC CSC gidon kam. Jadi dia kedau kejingwan kejungi kalong kedong nak benda pengkreat dak kita kumno banyakun nam tahu ni kunyang Jingpang karena virus. Jingpang ni kalong bangi menta kalong baga PPE gimpat don. Kang ni dia lain lalap menta bat menta ngelo iki begin inden no dapat di manager office ban penbiang iki PPE beron kam hang ni kajaka. Tiga melong menta ke sanitizer gidon. Gidon nak gloves gidon giwi gidon dengan PPE kalong beron kam kadang bah kade PPE banjada ningkong daga menta gitu kibayo ya ga positive cases gitu. Kejing duna te hak jingi trikam nomor bah nong ivi ni kini trial face benar di trial be kadang manong penpiang lut barok nong gimpat soto hiru yang jurung kam barok mo hendrai la kumno rugi badan kam khmat de kum kita ki PPE dan kam ki sanitizer ki gloves kita ki raincoat kita ki jurung kam di badan kam khmat kena mengilaban penbiang tidak kelihat macam sarkar ke persangkat ke bala ban penbiang yang jurung kam hendrai gam ong bala long 100% yang tu nak hendak kesat yang tay ka don hi ngapet nga metal ada kam ka constitution galong kontin gumne hi dengan bai keempat dalam kam hi de lada galong pade ka constitution ka wan kedulu ka belum was constitution tiga dari jurnal kam kan don bai Kila ada bukan sebuah was kasils, kila ada pemingi kejingdon kam juki kidon kam ke ventilator, kidon kam ke EKG machine, kila ada bodai gitu ke ventilator ke lapoi siki, ke silong sama kini install, ICU kajongki kila ada prepare tambah kampan long functional. Jadi gini ke ICU bed kiki berkhang kila ada order sama kan berbuat sikit. Hawai dai bak ni ga mentang suatu bom mentang ni dangkan doktor dan juduna hawai dai bak ambulans te kai na kalian kan department na kalian ka hal department kai ka pakhat ala ni. Jika ambulans mereka silong ban namar ba ngidon ka juduna hot ke ni ke ambulans ki bangi peniat menta ki ambulans ki badan lupa ko PC ki don PC ki bom dan ambulans. Tengi IT hak ki 108. Te 108 ro ki per kilapan pensau sangi ba ki kali joki ro kila khamrem kita don kami ki kali batmai ki don kam sai ke kali bakin additional mau ki additional vehicles namata ka fleet ke joki but nakaliang ka jong i honorable chief minister ilarap ai ki ambulance ki i chief minister relief fund but kita kilong absently tinggi humility ba ka jingwan joki ni absently ki ambulance ngilaban ai ka jing sakri ba kam paka pada ki pada